Emisija Puls mladih, kotra še urjadovo počala prikazovati na druhej programi radioteleviziji Vojvodini u septembru prešloho roku, predstavena šitskim naščiviteljom sajma. Novinare z romske, mađarske, slovatske, horvatske, rumunske i ruske redakciji za jednu hodzinu probovali bi pripovedac o počatkoh te emisiji, o temoh kotri robja i voopšte približic Puls mladih gušitskim patračom. Aj keď je to projekt, ktorý iniciovali naše kolegovia z Deutsche Welle Akadémie, on hneď dostal podporu aj pokiaľ ide o vedenie druhého programu Radiotelevízia Vojvodiny a čo je ešte dôležitejšie, hneď v tom poznali hodnotu aj mladí, ktorí túto reláciu realizuju. To je emisija koja je namenjena ljudom od 18 po 30 roki, znači da je jaki konec srednje školi, fakultet, obrabjame rižni temi, znači ali je bardziej dajaki univerzalniejszy. Znači, napríklad robili sme u februarskej emisiji temu ljubovi, poneže februar bol mešac ljubovi, teraz u marcu máme ekologiju. Stalno še robimo tematski pristup i думам, že to coška co še ukazalo jak najvýhodnejšie, najljepše po teraz. Marcovsku emisiju Puls mladih, kotrej tema očuvanje životnog stretku, hodni se opatrić na našoj programi na štvartok 22. marca na 21 hodinu.